Kakasi Students Union hapok ke jingalamu Presiden ulam bok Starwell Marangar kelalej ai de kedor khasau Chief Secretary ke jelau ba DP Walang. Haka bakil ai ke jing ai jingmut ki bakentu ki khatsan teli kimat ban penbha ya kerkom terekam Janggi District Selection Committee DSC ban pentikna bakerkom thungkam kan nong ke bakhot ki district bapher kenang ban yo ke jing shania ni pat ba. Kaki SU kala ai jingmut bai ki dikhot haka DSC di bantung di ki breu ki bam dan jinge dai baki kam san berthai ki ba apply kam ke di benlong ki nong song ke jela ki benang mereka ni kaketian khasi bat penar nalor kani kala dawaru badai ban pen bena pat ba ki marks ki yo di samla ki be khoni ki examen bat om dai ban pen kala ki roll number nang ta ban pelat ya ki answer ki hadin ke examen ban ring da ke video kamera ya ke examen bat ke interview bat ban pendap ki jing thung kam apo andru benai Presiden kaki SU lepen pau ke jingkerman baleng ba ke jing ekran bu Chief Secretary nagalang jong ke sarkar ru kadon ni ke jing thumu ban pen bahai ke kom trekam ki DSC mereka ki SU kandang yai bu dian halor kini kimat jing dawa namar lada ke kom trekam kamlong ke bakhuaj kom ta ke jing thap kam sop kandon bet hadin ba terang bat ni angnu cukren spang ke jing long renti ke jing khot kajing long transparan ala manong kom thungkam thungjam la kalong hakunu department bat kham tam ni ko ngi kren phang kajing unu pon thamai kom tere kam tu kan isi ten rai kajing ya denti ju kaseng kap semlakot pangi kren ya tang ni ka MPC rai te wat kisni balada pidang ui nak liang ka sel ju kaseng employment monitoring sel ju kaseng hagi district repair ingi la instruct bagi hap ni kendu IPC haban pha ki jing tho jing ai jumot khnang ba ni kwa ba kata ka jing thungkam thungjam ru kam dei ban ong ni kren jing khot jing suba tang po MPC dei ba ka DC le DSC le te ka jingwan kendu jungi menta ka si yo CSU ka dei halor ka ni ka ju ka phang ka bang i kren chpang ka kom nu pa thamai ban reform kom thungkam thungjam hapo ki district selection committee of fair andai ngi sultanat kalong ba na kaliang CS lo batai ba nakaliang kasarkar ng sloba kaladan kut jumut nam tam penthamai kom trikam bat kidan hadu khasantri ki point trai phila yo ki singi bla share lamba ki whatsapp group ki la thai kubor di tu gitu ni point akaban liang share lo kubor ki dong bodon kam bat kidan tangkat tu kan ni kiba kidang hapan petnya kom gatu ban ong pendu no personal interview ki kidat PCND kom itu kidang hapan examen nama kom gue ki state ila pendu no bat kulit pej bahar bat spon ko tuling kalau adon ya kata andai nak liang CS wapan ko bat klinti ba dang haban pej binia nang ba swab seming do ra kadu hari gibe ki pon ki bangila ya keren lah kadu so ga kadu CDC bat is ai ro ki mat ki ba ngil suggest so DC repair nak liang CS la pej ba ki long don kam andai ki bangiban kalong ba lah kalong ki vice chairman ne kita ki non official jabadai po di estiru mi kwa bagi gemdai kibadan jinge dai bat nunu politician ban no pakar parti handai kum bakaran UCS long ba teng kena kalian ke personal department of personal kana mla ban identify ba uni di buri junu don je dai ban no hari kai ke jemu bar se angdo jingi kolong kanu ka recruitment process nai kam dai bandon kanu ko political interference kibadan hok candidate belum deserving ban yo kakam di kita ban yo ni kwa bakane jing ya perung jing khang dien keben kut no keben aila ikberu don hok banyo andai hoj ngimyo kita ki sebut menong ban kem mahma ini diberi buat tap serta andai wei bakadon kakhana kadon baik jing jia ong wei bakadon terem kadon gading ong isla piha piki wei kabe kaliya tikani ke pelong yingi ba ngi kwa ba karkom thungjam la kalong hai DC newat ke program pendok negara MPC ke long khot long subano tapi bandu ko ba ki DC level kalong ba kidai ki ban apply ko no ko pos nai ha panang ban kren la kalong tin kasi negero ya kan no ko pos ele kimla ban nang ban kren negara tamut kimdai ki no kasi kimdai no garo long ki su tho ta kadaw long ngi kwa ba hot kasukar ka namla ban ai kam lot di borok khoi andai kanu no kacing thungkam thungjam ban pendok kunu ko interview kunu no ko po ke borok khoi terus ba khnam penhun pat di kesamla ba apply hakam mateng teng ka pen kre kila pas simpuli ba per andai lapor la apply kam wara jidu ni kerman ban ong ba
ngam ti kena ban yu ne kam bang ngam dun itu dun bai panya kren nga han bai ni kwa baya kata ka kajing artatin nai kirban bengno na jumut berkat samla kenapa gendon ke jing yukon competition gendon bai tiba tibet hop di ban yu ya kam dei ong ba dono khnyet ne ban yarap manu ba pensiong ne yu takam kata ka jing thu ba sang dot alien paseng langba ka ne ka employment and monitoring cell paseng ba ini ya bude kum ka kren su asba wat na kaliang sarkaru kadon ka jing nut ban reform no hak penti badai hak ni ker tuman proses la kalong di isi level paper bat kata ka jing thrang bang jing chungi bang implement ba kai jing yai khi yak sa ko jing bat kam dei ba ong mantas ki dei tang jing kot min sri bu dien ban mi din ti ba kini jing ajumut long dok long snam bat kum pun hun bat kemara pat ta jing senia ikisam la paper jong jala hati kom bat kam macam hati yang borok